Okay, bulan binaka, everyone. Welcome to Los Angeles. I'm just here to pick up my bag. Bula, Maraculia. So this is the carousel for us to pick our bag. Nandito na ako doon. That's Fiji Airways. We are carousel number 6, Limbola. Warak juga nunggu bag. Unita kan salah kami nunggu kato. Nela ka oh iya sangela kami ko. Okay. Excuse me. It's coming behind you. Thank you. Okay. Good timing, ya. Okay. Here we are. Nimbola. Saya Domingo di Los Angeles. Yan. Tal Luke, Dombulo may Wellington. Sa Peletal Minggo Nandra City Nangilos Yardo ka Mana sukan bikin ni sisi ketambut sing ke Bola da mari Bola Tamay tukana Jim Delay Nimbola Naka Tal Sa Kelmin ko nito ang kabuka Rokel matamay kay Yerto may Amsterdam Ito sa limo kito Sanggayin ko Sanggatarapin ko Fiji Airways. Gari. Osto ko na rarani wanga buka kasi katambut ko. Sa Sarawawatsi ko. Nandakato. Yan di. Yeah. Nimbola. Boleh binaka everybody. Dongan na tukurong binaka. Finally. Okay, sabi kami na daw pamurit ko man ng page. Do tukulit ko ni kami do yang mayak tu ni tal tu me. Wala ka tal tu ni Ronawa na TSA. Ya ni ko ha. Do na tukurong binaka. Hindi kalmi ni ko sakto wastal. Sa wastal nito na citizen. Wasitanya to na green card residence argay wasitanya ira na bulan ni May. Leka saranga not even 10 minutes dito ya 22. Iya. Sa Peletal Minggo sa mitur talong kato busa tombalen di bali. Benak Jim Delay. Arnayan radolobin na niyo. Kosong sarwara kacunan rakato. Iya. Maraw saranga. Ni sa lek na ngaunay
Gono gudorbo leo men reba chiku mai tal leo san reba chiku. Men reba mengo me pikte kiau. Iya sangai 1:45 on Sunday afternoon. Mona tuk ko bi ko ni usaki. Okay. Go sa term ko nito kato. Iya kimem do bital no chiku ike. Oi bulawa. Bulawa. Binaka vale mo na sa chiku mai randini. Iyo. Ang kay tukuna bilio. Iya ko en reba chiku mai. Naka fine bula chone batiwale bula lautoka Lynette Macpherson iya ko sa talmingo da sarsare ni durani tumba kema mabitang tak kami di airport na dinduin ni airport kita satu ki Madam Lenora gar tambua satu talanga ki Madam PS Women. It was really nice meeting up with Mrs. Nanda Kuitobuki. Nagaimbita ka ni Tamba. It was nice to meet up with most of them. They were traveling to Singapore. Maro man nga nyo rongo dan nyo Fijewe sabu ke Singapore. Iyo. Tamani meet and greet. Meet and greet to tokti nanti airport iraki. Iyo. But it was nice to meet up with everyone. And sedang bulang bulang senta sota da bibang bulatakin da bitamba kana level. Iya kita bitang na takachiko nandindi ni airport Oh, Los Angeles kaya bitang takachiko mendon na batutu. Metukun berto nindo bimbang labo tu na wawa taman yung palabo. Dadolo manira nga ng gasyo ira nangone taman ni wawa. Ko sentel ni wawa na minitin wawati ko na doon na rua make menda to go through TSA. Ini ko leka sara amen. Iba hindi na katakin nila kalak nga. Watakin motokai tumba sa ververe. Ando rede chuko ni Silandi bat ki Australia robe organize tak balilay. Kaya na nanta sombo mai na nanta kawitaki. Leka nga leka na nanta feel tak na form. I think Australia New Zealand they way ahead in terms of the digital travel lak nga may imbitangan na mo passport scan, they give you a little ticket. And then that's a little ticket you're gonna insert into the machine, and then it just opens the door for you. Maten katum, makron katum, makatul, turman ng bag, tumba laksan. Kaya lek wala nga Erando tukun sa ngayon, Amerika santo tayo nga balat niya tondo baka mertondo pandin data katulog na nakain do rabi matintu Amerika ndo tayo nga. Bosip sara ka lang ngongo. O nabos nga babit siya, naglalako. Garo nga diyo mo tututaram. Kantangan mo dani tumba. Dasar na airport re-review na kagoy. Airport re-review na kaya so nga nakabayan na laini men dalo review na immigration ko yun doon pala. Naka dasar Nyarto nakikelmay, dadurme na TSA medakyan nagasirumay. When escalator, sirumay go sargay tunggo na puno motor ke mo bag. Ito number 1, number 1 to 4 cukup misalnya. So different airlines, different carousels. Cukup hitinui New Zealand sar memoria New Zealand go welcome to Hollywood Walitia welcome to Hollywood come to Welly kita Hollywood ko nga ni Boli sawa lalang bikin berapa beauty Go salak sungai tumba. Nanak kulilelay tango. Go enjoy your trip.
Ya. Carousel 1, number 2, number 3, number 4. Kogona nothing to declare. Naka na siya mamay. Iya, hindi nawa. Haliang ko sa rames, cuma ko sa sakel itu. Sigma dalan na puna na wawa chikina. Kera dos chikte. Kaya me kel nga ponto sara. Yang satu bertetabaki. Yang tertabak itu Senkau. And welcome to Los Angeles. Handa dong bulan Mai. Babi di mana kecil mana kalau. This is the end. Tetap kalau beli sate. Lingon sar ceknya. Oi, kentor dara pun dapat cukup mai. Oi, isan. Oh sasombike. Iya. Oh, bina ka vale, bina ka. Dolo. Di cuma ke? Mhm. Oh. Ningol sa menamus. Dolo, orang kasar cukup menamos. Uy. O baka ko, minamos nga i-lesar. Pero sabi mo man na ano, sasama mo dito kami nung kufame. O baka ko, dodula ko na famo sa daliwele sarangay. Da sabi sa sarangay, naglalak talimay. Kami sa amin di may ngilan, di? Rusong kalimin ang Oo, nisambuto ko tunggur tau. Isa, tanong mo ba lang ito kung may ngilan? Ito cuma yung ilan. Jauh lah pun tengah may matakan sa nakali nonda. Nakarurokel ito nga. Inaka, di na sarangan. Iya, kung ano kutor po sa wawachuk itu bawa mo bambulan matang gawik. Go, kira may satu ko, do may kandabu, do may ra. Go, ko na po na lista tang ko, nararaniwang ang buka. Iya, sa manin ni, naman ni koro may ra tau. Nararabo, sebo sare, Sebo, oh, ireda ya. Mas lang ay ra. Oh, ireda ya, bikam do may nanro nga. Do takataka makukuha mo do si Beach Keraw. Orang mat kikantau satu ko. Ya, 100 puntos.
Sarota naman tamo sip. Ito sa mo tawag ka buka. Ker-ker. Sa tao. Pero marang sarang baru sota. Salah kapit mo sarang mo naman sota. O bang ko yan. Sarang mo na ko. Sabi pa ko mo. Sabi na tambo. Dito ko mo. Kata ko sarang ka. Iyo. Gua nga no salah ko minggo. Gua nga na exhibition ulit kami dito. Kita sa nalala marama. Ito ulit kami na exhibition ng Fiji Museum. Ito nag-imbito ko na information wir nangon online. Nag-imbito sa kami na website. Sa website meron rin tayo na. Naliko rin doon taramaka na bunda. Nangon iliwe. Ito sa gata kamar kaya naman hindi kasi kami baritay. May pabulong-bulong tektor. May pabulong tektor. Ayan ni. Sasanitan ko may tali-tali, may pambulong-bulong na katay kalmaya. Iya. Isa sumot tau. Kaya wala ko ito. Kung ako nalando ng bilotis eh. Lalo ko chansit ka na bibiyawan na ako. Lea kabe? Oy, okay. Saan doon? Pinagsabali ako. Baru sa total. Iya. Nakasao. Okay, mone. Naka. 603. Ya, kero sa may sot kay turaga tao. Turaga di Saibo, Mayra. Yay! Okay. Okay. Satu kay tumba. Nawa. Oops, sorry. Okay. So Leo is here. Kau satu kay tumba. Okay, engkau satu kay tumba. O sana kasi kami kero satu kay Leo. B5. Satu kami na B5. Kasi ako nalako na B6. Ego na oso ni tamatang karawawatu, narabondo. Nagodorobo. Nanagay ko niya ni Juan yung chika na B6. B6. Okay. Kaya batang-batato ka ng Raki. Habis sa uchi kumain sa winta. Okay. B7. Okay. Iya. Sako nga ya, bigyan niyo na liliwanua. Di rasala Master Williame. Iya, ningante mai. Satu kono vale. Satu paket na ito kay muni kay ngante mai. Gua sawawa tunggo. Iya, Master Willy. Kaya magkatakatala na LA7, sigmatala yung alimay. LA7, doon nakachuk na south of LA. Iyo. Nakachuk na Dignity Park. Never know, I don't know whether it's February or March of next year. LA7, Reda na, basta bili, reda na turangan ni Rango, tunong ko, mauupunta taxi. Doon na taxi ni sorry. Iya. Lepo cuma kaya napari. Makarema to sa napari Vera baba to kiao. So biti ondo umarte kir napari. So na ilab merarawata na bubale. Da marota kanina matintugo bakarorota so ngono irna ba taxi doli utalon rebu buke. Da mabili na kan chukuir napari. Sulia na ngalala biket na len pas dia menda ding-ding ding-ding. Iya. Do sana mo tekan ko ng basi ya. Total basi ni rantau. Ya.
Ya, iya. Dono tahu Jim? Iya. Dono. LA7, saya bikin di na do binakat sa Manila ko Amerika. Talagang doon ngon sala sa bikin ni Ron ni Rocky na naman ni visa. Kaya baka takat ko full time. Si may chukot sa nung may bola, meron support may na baka na turangan ni Poro. Si Taltala, si doon na Bete, Bete ni Lot Katolika, meron na Lot Katolika. Doon nga may non-ray bola. Meron pa ito ng application ni mo business visa. Ya, lilibo ko yun sa may tungo, para la ko may sarang dito. Kano, rongo, lilibo yun may sarang dito, na sarang may tu. Ya. Bulan-bulan si Reli, si Kelsey Redembe, bulan-bulan binaka. Iya. Doon turangan ni Ra, kero kay Sotaya. Turangan ni Seibo, may Ra. Cukup mengilandi, ya, nono kay Sursum, cuka no sarin, cuka nono sote. Sarili binaka dyan nono sote. Kru satu sar sa kru tamba sa wara ka cukup may 5 hours layover mengay mitorno na kato may listay may lakto ingilan oso iya, ko sa tuku cukup menggo leon sa wala kamay itu na ko oso ngamin na puno edur cukup mikini raya. Iya. Iya, kalau may satu tu naturangan di rango, satu kuno no kero sampol bertuminan ronga. Tu kuno itu may kata buat kira kero satu go. Sama itu kuno ko ya. Itu kuno ko naturangan di ra. Bikin tuminan ronga sarot na pun tawasi. Tapos magabuka pa. Ya osik tu pun ya tu pun naturangan di ra. Iya. Wami di binaka ni kero may sota. Iya, pun binaka karo bilo. Bulan-bulan apa? Nah, susunod sa. Ano mo, may Ya, nampas ya kaya obonto ya gali drop tekem ni ben na kel ni bas. Kasi nga nung motoka ya. Cikuta lendo nampas si me kochi ko na bono ni molimpi to kinabono ko pakta to kino motoka. Rodi kala ndi rok Cukaya talendo cikuta lewi nang ngole mai ni bak ko kar rok green. Ya kuir na via bonto ben na lift se uba. Yeah, you go. We want to lift now over. Just go to the green corner. Can you see the color? There. Yeah. So that's a green. I don't know whether. There. That's a green one. Kona pink, kona shuttle. Go. All the pink ones. Gori, satu gori. LAX economy parking. Ay ko pak kami na puno ko parking na. O check lo bondo ke free. Sing so me. Juga na LA shuttle, meron na staff. Meron nga na staff doon nga non rambas. Go iran na bakile na non rambas na parking. Then you just get on. Wanto kinala isombo na parking lot. Sing som, Ko na green, ko wanto na lift sa uba. Na green, pink, malamingo. Saragay tuya na bay na uba pat kina lift tambo ni Rodurmike. Yeah. Uba na lift Lemo nakanta bulida nindang wala may bangko. Bikim ni na sagay travel mo, kung doon nakabibi na mende na yalo, wawili ka nga na sign. Kaya baka sa kanya matatundo na kataro. Tarta matardobi mo ka na sa mga taro.
Sa ko nga ya, sa lolong tuyan, sa walak sa Domingo Leo, sa pamadan bikim ni, dan kay sa tatsuko na nanda vital na tarab, erto vital tsuk na turang, erto binakatimerto sema may, na buku di green card, bikim ni nanto matatar tsuk may semberan ni sere may na link, inangon na nga sa sermikin na link, sana kay tukunyan, bikim ni na tarot tsuk may, Tapos sama tapos ko na green card na diversity visa. The good news is the diversity visa is still going ahead. Na kami ako na matin to Amerika, siya hindi na may taro ba. Belatayan na non na windin din natin na matin to Amerika kaya na leon ni Bibanuan na basta mura. Let's been there sebenarnya ada mo tarambo. Cukup tarambo siya warayo tarambo. Na soli nga na business visa. Na rest diversity visa. Nabital ko nagubulangir na siya mamay na madanggo sa vitsa mata community ketu sing tambo tal chungo iyo nag-imbita kayo na non posters iyo do nga nakawit kuna kaya kay sora patatar chiko baleta na green card sa sember ni kila makumatay lalay ningol na page ni Marika Mosilangi roots and route ROUTES ROOTS and route ROUTE. Ano kayong bitayan na kanay tambo Marika na page muni ba muria nakakirkedo ni binakatamo ni kila membaleta na diversity visa chukita iya sa ko nga ya sa lolong ten valley bikem di kalau ngata tiko na nom di bengarabi na bunada bangali sa matimikina di kalau ngata ni manta naka